ko ɗum woni bangal ko jomiraɗo haalani men oɗo ay asa an yakunna khawra minhunna o haalani men kadi geɗe goɗɗe nan toon ko ina adda ko ina bonna musidagal hakkunde men kalana neɗɗo noddira neɗɗo inde nde yiɗaka inde nde wona inde makko inde nde wona goonga nani taw kalirɗa nde ɗo hunde ko famɗinde mo mbiyama ko maccuɗo est ce que an soodi mo est ce que ko an roni mo est ce que ko an dahimo nder haalata ko goonga l'islam no wiiri ni anani surtout enen muccama enen fulɓe hayso neɗɗo sottima accanama ko wiyete dande ko enen mbiyeten ko watta indimaji nder dew eɗen gandi l'islam kam ko wi ko eno mbaɗen ni waade kono leydi asman ni annabi sa sallam maccuɗo mo rimɗini mo rokki dande mum o itti ko bandi ko debbo walla ɓi gorgol makko par ce que annabi sallam jogui gorgilaɓe rewɓe hakke nayo ɓe mbi koɓe joyo jiiduɓe e ba makko yumma e baba walla jiiduɓe e ba makko baba biyeteɗo umaymata e atika e safiya e arwa e burra umaymata o kanko jibini abdou zeynabu binti jahsh annabijo itti rokkimo wi zeydou dami rokkuma oɗo walla annabijo are zeynab taw ina feri ina woppi makka no a yi ha madina batte abbade dine l'islam o wi no jiɗmi waɗa rokkudema zeydou o wi annelaɗo al min cikkatnomi ko an ƴamata kam ka kuusken denɗiraɓe kono dokkata kam ko maccuɗo hanki wonno ko maccuɗo o wi o wona maccuɗo kay o rimɗi o wi hay so rimɗi min komi qouraychiyanke comme banu hachim kaza o kaza o wi ko allah de yamiri nani so allah yamiri noon o wi o jaaɓi wama kana lil muminin wala muminat oɗo ɗum ɗo waɗi e nder l'islam en jiiri guite men annabi sallah sallam nde o rafi heeɓimo nde haade makko maayde o wi so zeydu no wurno o lomtinan ɗum leñol ngol rokkat ɗum ardo enen mbiɗen hayso neɗɗo sottima hayso ganduɗa woppanama allah hayso natti wonde maccuɗo o julnata men o humata dewgal o ardata ko ɗo ni takandani ha heewi tan hoto guittuɗen ɗum wona deftere allah heede wona e tarikh annabijo holli men sallllahu alayhi wa sallam ɗo mbatten ɗo hakkille no feewi nani kanko zeynab binti jahsh ko noon kadi aada tutta bannina wonno toon wonde so wi neɗɗo ko ɓiye wonno wiyetata zeydou bin mouhammad allah wi uduuhum li abaihim ɗum itta ɓinguel ma kadi saria mum wonde ganduɗa ko woni hakkude mon ko ala e sariata banni o kadi l'islam en paamiɗo jaɓata wiide aɗa terdinoro wonde an ɓuuri kaari koko ɓurɗam aɗa holla an o an ɓuuri mo hol mbiɗoma noon l'islam jaɓata oɗon méthode wonde min ɓuuri kaari kay ala hay goto ɓuurani annabi sallah wi man ta'azzama fi nafsi kala mo baɗɗo ɓurnade nder becce mum a yeehi a yaɓɓi jaɓɓal wonde aɗa ɓuuri yimɓe wahtala fi misiyete yaaduma he a waɗi hen geste tan aɗa ñaaƴa o wiya ma hawre jomiraɗo allah na tikkanma ɗum ɗo fof en kalanama ɗum en laqiya allahu alayhi ghadban nani annabijo hanni men ɗeɗo gueɗe fof kadi en jii annabijo sallllahu alayhi wa sallam no wayyankinade yatanno wondire sahabaɓe makko soɓe gaddi hunde o adda hunde soɓe kirsi hunde o wiya kanko huttata annabi sa sallam sahabaɓe ɓe keeɓi kosam kamɓe fof wiyoɓe jar o sakkiti yarde ƴeetan haɗo suffa en wiyetenoɓe ko miskinaɓe maccuɓe en kañum en gornam goyne kañum en o wiyoɓe en guiɗumo yarde kanko sakkiti yarde eɗen jangga nden hunde enen ha joni neɗɗo no fiya ɗo becce mum no wiya an ko gonɗa annabi sa sallam kañum ko ni holliri men ko ni wondiri sahabaɓe sa ɓurnima tan firti ko an jogori ɓuurede anani ko ɗum woni joguiɗo moƴƴere foof hani ko juhade sammere so waɗi gawri tan jeeda ko ina juuhi sone goñama noon ha gandi ane sirgini hakkude yimɓe waɗaka barke kala mo jiya no ƴegono holla kañum yimɓe aɗa yaha no jeeyal ni andu ko an heedi less ɗum waɗi diine l'islam ko holli men ko kanɗen ko jangguitade bindi men ɗi no feewi ƴewteɗen tarika annabijo o no feewi annabi o sallallah sallam ƴewen no wondiri e sahabaɓe ko yankinare e wondude mabɓe goddigal moƴƴal noon o neiri sahaba e makko ji aboubacre en lomtide no waɗi en ji oumar radiallahu anhu yahanno e nder madina debbo jooɗiɗo o yaha ƴogonoya ɗum o adda ha goto wi faman yubari aba hafsin wasiratahu woman yuhawilu lil faruqi tashbiha hay goto wawade no ɓe mbanodani en ji ganduɗa sahabaɓe annabijo fof ko noon mbayi ɗum noon goɗɗo wi neɗɗo hanani yaade no mawni kinona ɓurno kayfa yazuma arrajiu abada dahri dajiu an fulkuruma eɗen gandi ko won toon jimowo pulaɗo wi ka guirɓe huudu suru hewndu bawle e goppe fof woppidde hendu ko adama ɗamo serata ko dañƴa wasade yimɓe kakke ko adama ñittade kane tuutade golƴe ɗe golƴata ko woni gonga wasu wojani ko rabbul wara jimowo araba o wi ko kayfa yazhuma arrajiu abada dahri dajiu goɗɗo wi law fakkara annasu fima fi butunihim mastashara aludba shubbanu wala shibu wallahi sa ƴeewi ko wona nder ma ko aafe nder ma ko a yahata ɗo ɓurno yimɓe anani hal fi ibni adama gayru ra'si makrumatun wa huwa budin min al afati madrubu anfun yasilu wa uznun rihuha sahaku wal aynu murmasatun wa sawru mal'ubu yabna at-turabi wa ma'kul at-turabi gadan aqsir fa innaka ma'kulun wa mashrubu
jogoro waɗede nder gilɗo gasguel an aɗa holla yimɓe faara aɗa wonta gilɗi aɗa wonta ganduɗa ɓurdi kanɗen ko jamdinaɓe gonde no bandiramin gondigal moƴƴal goto fof tellina watta e ganduɗa kafe mum he ndiyam seeɗa itta ganduɗa faaruji ɗi eɗen ñaagui Allah rokkumen moƴƴere eɗen ñaagui Allah kala o kalɗen hen hawre sawab yo Allah rokkumen baraji mum tawi wona hen ko woni hen kadi goofe perguitte timmal ko Allah wodani yo Allah yaako perguitte men aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah